Presiden ke HYC Mauthat Russian Circle Usamla Shambol Langren ula play perdara ke inter-house football tournament Rajar Arpuar bala penlong dekat Eastern West Khasi Hills District Yothamai Doms Ocean Sports Club bala wanshim bentara ke Henrio Teligi team. Kani ke tournament kala along haka pratrik urisa Rajar Arpuar hamadan ele kai football Yothamai nongkasen. Habakren kumukongsan Usamla Shambol ula kentui kirang lekai Pekimdei ban lek kam kai ya kasab bau bleu la ayaki. Pendan kam hok bat 3 minit ban poi sya kathong. Kalyang ke HYC Mauthat Russian kala yo ban no senyang deki bol rengkat bat kapisa na ka benta ban ai men sim bat kershan ya kani ke sports club. Ha kani ke jing lek kai football ka baning kong kanang kiu kala khore ka nam job da ka ba kala pelim no ya ke young boys. Ka jing lek kai sport ha kani ke juk ka benta. Ka de ka lap ban ai ka mai jam nam ta ke jang. Pin num hun ban ong ba endang la dap jing puli ngantre kam office bat kanom ai jing hun ru pi ban ong ba endang la dap jing puli ngantre ya kani matre ke tai em kasap katalen ke ba blai ula ai kadon hanga happy we pun we kan mo ya kata penjanai ya kata ke ba blai ula ai sap ya pi penjanai ya kata katalen ke ba blai la tan sat hab deng jong pi kai ka ba mut ban ong happy ban pen pau hab deng jong pi ka long ba om day ban lek kai ya kata katalen dan kasap ke boblei lu ai habdan jeng kata ke ke benengkong ke baar ka ji lek kai hak ni ke juk ke bementa kam dei syu tangkum ka entertain lan ni ka jing lek kai biria kum bangi ong hare ke ji lek kai hak ni ke juk jong menta ka dei ka wei na ki thong ke ba ai ke ba penlong beriman beriu ya ke jing im ke jong pi kan mau ya kata haba pidon kan kasap katalen panjana ya ka naduk menta naduk kani ka kerta ka jong pi haduk anda pila he haduk ba pinda shong thait na kasap ka ba pidon kalong ke jing menta ya ke jing im jong pi kata ka dei ba a gabalai banlong kum unrang ile kai pimtip nam kam dei tang ba pin hun ha kata katalen kan mau ya kata ka jing tresitom kadon kam ya pi work hard is very important ka jing tresitom kalong ka ba don kam na menta ka jong pi kaduk kadwai nganong penslam kajing le kai sport kadai ka wei ka benta ka kongsan ha gajim jong pi henry la da pi lek kam kai pi fail kai kita gajing lek kam kai kajing melin ke basniu kadai ka bedon kam haduk kata ka gajing melin ke basniu pitrim haduk katno wei ba pila mat pila ngop ha gajing melin ke basniu pinam poi se pinpoint mentan nadu ke block level pilala ku mu champion jong block level jong district level jong state level hadu pila rong hadu national level ndre la da pile kam kai pingop ye kini ki ai jing sniu jong kane ka perthai menta pinam poi sa ka thong namar kata nga chukwa ye ban pen kun mau ye pi ki ai kita ki jing sniu kala bandai ke benekong kala bandai drop pi ka jing kiu jong drop hawas ka sil menta kalong ke besarkai hadu kata kila yo ya ka record bakidon kita gi drop user kan mau ku kisamla ngong ipi ada pidon kasap katalen banile kai bol kiar no drop kiar na kakiat kiar na kiwe pat ki jinglen kusni lada pi light na blang kita ki baro pilong ukna basiso pilong wei na ki klur om tang hangne hakamadan ile kai hangne nong sen pinyo ban ile kai bat kiwe pat ki klok jong ke ISL jong ke I-League bat le sewat syabari ro menu ban perkat bok hakamai kasi pinyo ban ile kai bat ki pat ki klub jong ke ISL ngim tiap ya kata hari lada pidon kasap pidon kemon blai udon rekat bat pi uyalam ya pi hakatalan ke bat pidon kaduk kadwai haswa bangan song kaji ile kai kawanra ya ke bor perkat ke bormet ke baklan ya pi haduk kata pin light ya ke jinglen ke basniu baro pitip nam lada pi le kai pim sutanat bandi duma de wei ba penjat haduk kata irang ile kai pidi duma ke pentrany om tang ya ke bormet ke bor nomor urang ile kai udon kam ya ke physical strength lani ke bormet ke baklan ba urang ile kai udon kam ya ke bormet ke baklan lada pi light ya ke jinglen basniu pidon ke bor jabing ro ke baklan